Ayan, kakabsat. Muna dito yung kalapaw, dito kadwak. Naudinak. Kuning. Ipakitam. Ito yung merienda ni. Sinong Ted? Ni Meta mo. Ni Meta? Ni Meta. Ito ni Meta. Thank you, Meta. Mayat tag-vlog. Ag-vlog kayo. Tapno, isagutan da kayo. Pinpintasin nyo. Agsaw kayo nga mina. Tapno ka. Isagutan da kayo mo. Ayan, kakabsat. Puging-pugi. May best friend, may kumpare. Agala kami maninti. Pangaw. Pangal daw. Kin pang malum. O, malibre kami maning. Kami man naghuntingan. Kompromitalan minta. Papaya. Papaya Lods. Parya. Suso. Puso ng saging ako na titagalog. Tinda dumapid tanod daoong. Kompromita tarap palminta. Kakabsat. Kini. Kumagat ti krisis. Awan. Amo yung mutin kalkalpas ti bagyaw. Gini. Awan naman. Awan naman. Maduti pinyerdi na. Nangiti viewers tayo. Suportan da kami mo ta. I-follow da kami mo. Kin gagayam kakabsat. So at dagayam Shout out. YouTube channel kon. YouTube channel mo, Lods. Gagayem kakabsat TV. O paki-subscribe niyo ta nakin pindutan nyo jay notification bell tapno updated kayo iti i-upload ko nga video. O sino ko matag si sinuporta? Da tayo nga Ilocano. Wala mo Tagalog kasi pagtaan daw ta. Wala nga Ilocano mo. Gagayag, paspasyat at gawam, Lods. Agiti Shout out mo. agpa shout out o ag-comment kay laeng ta no next vlog ko i-comment kayo. Oh. Nagiti taga Solana shout out gayam kin ditoy barangay mi. Barangay Magirig. Shout out kada kayo am amin. Oh, labas na. Awan labas na. Matakip. Awan pultak lang. Kani ginana kami lang basit ka adayo gaminti kwa. Pinag namin. Nakagalgalis ti dalan. Makita yung ti saksaka. Pakita mo yan. Nagsaka-saka kami. An mi mau sarti padapan ko nagalis nga talaga. Naka-ready ti pagsungrod. So mayat ti agnaud ditoy bakbakir. No krisis. Okay. Ngumno tiyempo iti palpalanit. Kaya kami umay ito budbuda. Okay. Si kami ti number 1. Ngum uray nalaing kami ti palanit. Awam mo ti allergy mi nga supot-supot. Mamindwa kami lang nga mga laeng. Ang kami agyaw awid. Uri sa bali nga barangay ke talaga. Agiti agpabuda ke comment kay mamutap na kwa. Mapasyaran da kami. Mapasyaran kayo nga ti Nagpabuti di sa Bella Lods ko. Expert ko nila si Rishak. Wala niya.